Nakajing yok pediang ya kajing ujor nakipat ba nong song snong hakabe day ba kajing sha bam pisa hau postmaster ka Nongston Post Office nakaliang kehinyau trap youth council Nongston Circle haka arpusau tarik risau arja arpusan kalawan shenong ba Shillong banyak kendo yau senior superintendent of post Shillong GPO banyak keren halor kenikamat. Henry namar kajing bamdan USSP nakaliang kaseng kalayok banyak kendo no ya kiwi pat ki hair officer jong ka office try kam. Habakran sikilat pathai kubor nakaliang uba Reddy Fernandison u President Ulaong. Badaki spak ngot kinong song snong ketika than ki patep pisah ka post office ka badan han Nongston kila syak bam hau tu postmaster ka bala song dor dagi paulak tingka. Ulaong bawatla nakaliang kaseng kala pensngo labun bun sien ha ketika post office halor kani kamat Henry hadu menta kampat semlale ye. Nalor kata Ulaong ru bana kaliang jong kaseng kanang yai bot dien halor kani kakam kenang bagi pat ba ki bala du ya kala kapisa kin yo biang yaka. News na menchua don to postmaster batray boyo posting ti po Nongston ti me breu loknon kam klai ka bisa pajba jong ti ha ka ba ki pajba yang likin show pisang to hendrei me pada bamno yang taka pisah bamno yang taka pisah hendrei hadu menta pada ka office nang ni kam sim lala ban siu pendep no ya taka pisah sa kidai badai hok ban yo tigan ni kan wan ka wan ra jing hadu kata kata ikino kan siu pisang tu mo te nakaliang jugi pajba lawan ban ni kendo ni na support ni lalik ban tenru tu po office te ni lalik bo ru ka deadline yang tu po office ba hapo sibenai lada kamdon kanunu ka signal nakaliang jugi ni sa sim ya karai kenu bangin le te habede berkata mentang ilawan iwan bani kendu awan hani ibu jingtho angni bani daka jingtmu bani kendu yo USSP re ini ru mdon ila nila la supha ini bani keren batwi kom kong khathang mau ini la batai ni yong ba kila adon hi ibre di ba ka office kala ada pansiu ka pisah kidang don ro ki ba kidang under process te ya terburu kecing kepat ini ba lakum ki pendap mentau senam te ya kan ni kecing keren jong i nyimpan la bonong i nomor ba abangi nyimpan yo bani kenduk ni tau uhe ni isinya hang ni mo te nang ni sekmat ni sa jaibu din ya but nila panru ita kilis jo kita kiba balayo ya kata pisah mo ina kalian jo ang bakan kan simpor i man compile gitu mo di nakalian jo nila dap ban kersai ang ba kin compile gitu but sa post apo Nongston Post Office ni select collect na to di natharai ngin yai up but ngin yai sha adin jong ni sinam kembakan tu ai pisah try bola bam apisa akaba ya ka saukun ru lak mutai tapi kibru jong hati ru ki sisur sidur mo kindat mentah siya bikin wan ban komplain hani ru mo kim ne yo kim don kata ka omno don kajing atatin la ne kajing ting mo banwan te kilasu pha yang ni kilasu ong ni subha ya rap lem le kani kam mar ka de kam ko bala slam pa ni ru su tho kajing jing jar ki nalor bakordit nalor basale kumi te de hak takan ba ni sawan nan Nongston hang Shillong ban wan ban ekran ni kani kajing joki biru jing ti amle ti kembakan tu ai try brio kini sispa terus ibre diba magini kedai pinapuan Nongston baru mun uni postmaster mentau la udon sai mentau ni itu postmaster menta te ula sawen kam di ban ong hun tempat penhun ni hidup mentaru nama ba tang yu ni uhe ru ni yo ban kendo mentas ni tingim tip udon nem dan office nomor tah kamera jong uru iklamnya jalan ni te yo se ukentaj banyak keren ro den lada ukentaj banyak lada udon hang ni ukentaj banyak keren yang ro ni sepen ire kam
Ini kan ingin haban song kat, macam dia kekam ke sting, lah benda kekam, ngalah benong bagai dia kekam ke kiab ha, ingin haban song kat para menit, para hadin kata yang sesing kara. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabathau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani ka rukam shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya